memiliki program wawasan keislaman yang baik, nyaman untuk belajar. Alhamdulillah, Al-Furqan sukses terus untuk mencetak generasi-generasi muda yang Qurani dan sukses pemimpin masa depan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Furqan, kembali lagi di live streaming performa terbaikku. My name is Fazada Fina Ahmad. I'm from 5th grader of Bilal bin Rabbah. I wanna be a doctor. Ismahuli an ukuda nafsi. Ismi Naira Syaukia Arshifa. Ajlisu fi fasli Rabbi mimma darasati ibtidaiyai islamiyati Al-Furqan. Amali uridu an akuna aryadiyah. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thayyib, ismahuli ayyuhal ihwa fi hazihil lazoh an atakalama an wujubi talabil ilmi. Nahnu tulabun ba'duna tulabun judud wa ba'duna tulabun kudama'u fi hazihil madrasati al-jalisu fil fasli awal wasani wasalis ila akhiri. Limaza nahnu hadorna ila hazihil madrasah amma nabhatsu fihi. I'm sure that we come here not look for enjoyment or entertainment. We come here to look for knowledge. We come here to study. We come here to make the religion better and all about world science. We come to the school to study the Quran, Hadith, and so on. We study to have noble characters. Ayyuhal ihwan wa ahwati fillah, rubama sanwajihul muskilati kilala dirasatina, rubama nash'uru bita'abi likasrotil ashghali wal ansyitati ma'annana nala namtalikun nukudah wala ta'ama ila qalilan. Tazakkaru ayyuhal ihwan wa ahwati fillah hinama nahnu nash'uru bita'abi wa su'ubati fi adai dirasatina. Fasaufa yarhamunallah wa yurshiduna wa yahdina ila naili ridahul jannah. Wa qad qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahul Muslim. Whoever take a path to seek knowledge, Allah will make easy for him the path of paradise. A hadith narrated by Muslim. So, let's keep having spirit to look for knowledge, to get the pleasure of God Allah until we enter His heaven as the promise of the Prophet Muhammad, peace be upon him. Ladies and gentlemen, that's all what I told you this time being. Hopefully, it will be beneficial for me and you all. I'm Fazada Fina Ahmad, Ana Naira Syaukia Arshifa. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. memiliki program wawasan keislaman yang baik, Nyaman untuk belajar. Alhamdulillah, Al-Furqan sukses terus untuk mencetak generasi-generasi muda yang Qurani dan sukses pemimpin masa depan bangsa.
memiliki program wawasan keislaman yang baik, Nyaman untuk belajar. Alhamdulillah Al-Furqan sukses terus untuk mencetak generasi-generasi muda yang Qurani dan sukses pemimpin masa depan bangsa.